Kardop Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Langlokso APHLC sub-branch abitung atum ahinpen pherangkeamai kangnipon. Jiti ni phaing kora player ni lakha kripli korkanthi constituency ke parlu langlokso ahawaralong langlokso APHLC sub-branch abitung atum ahinpen non-malom social media achatailong hurki chodut sami langso police station ke parlu inghana phule sarthe tok biarong along sainik school ke kimkerang ponji pu along chedon dun thek the pusi APHLC langlokso sub-branch abitung atum ahinpen ningduk chepaklang ponsi chedon dun thek the alamthe pherangkeamai kangnipon along pen lamthe chepaklang pon Samilang sopen long bamoningti Karbi Anglong News. Rangke butung tumpan pini ladak lapuson akemi akam iklem pon ji kitam pon ni pan nilitum laso kacu hang along nang litum na citong on report labang su long nili nang litum pan na chuning ridun mate sorkar along mate Karbi Anglong arat tumpan pacini yi po kang tung bang ke lapelo nilitum nang loksu ke mupe lang li lapu alang li rong par sangu kang bra rong par kaning ye teng pensi nilita lason thak lo kaning ye bangke lasi nilitum lang lokso arat ke nilitum ke sainik school bikok usame nilitum lang lokso arat ke ladak ke kecari ni pan ke un ladak ke kiduk kilak arat binangapot halak ke planga asu tike ladak ke purhi un bang kunane UP ben bang pu Bihar ben bang pu Madhya Pradesh pen wangpo, Maharashtra pen wangpo, hal hai tumsi dak nang plenggi, lasi ilitum Karbi soke, kidu soke lomaso itum kilu soke lomaso pod ilitum ke dake lahai school ke ilitum puri dun tekte lasi labang so sainik school mate laso kini Indian Army laso school la mangke dakbi bedeta sonte pusi nilibangke autonomous council ACMEM Karbi Anglong MP MLA tumhanda chuning rilo labang dakbi bedeta sonte akaprek pen ka ladak langlok so chin thurie phan ilitung da dolang akaprek high school dolang hala haile bi sonte pusi nilihin penke chuning rilo la si ilitung ke kiduk la kasuke hadake maduk ta puri dun dun masih dun longli non son thaklo isia kuta pupo angke ilitung Karbi asu tumke laso kuta talongli bang asu tumsi Karbi kuta penamenu ST hira kuta ke bangha Bihar UP Madhya Pradesh Maharashtra pensi lason bang wan hala dak pensi bang Charlie pensi jo itung Karbi bangke lapusi dak bangke nang terek bom non ta ili Karbi bangke jud bom lu lasi laso bangke cokce pusi nilihin pen bangke dam lu lasi bangke thengnu pini neningje lo lasi kado kawe Karbi atau kanu do Karbi doanum ta chini hur pen kado kawe tum ta itung ke kiduk ke laka arata support lasi laso school ke dunun pura kado ita cidon sar pen binang ni pura cikroy nang po ladak than nang po kusi ni lihin pen bangke yo lamke lansi Diphu Municipal Board tum cepatir pi ponsi iswachata hise wapu athe PN ponpen langroi ke pangtherasai dengpon sonsi chitia chiklo ni phaing korapli phom kuruar ni lake pirthia dang pialong langroyara ni mate wall reward paman ponpen diphorong supialo diphu langroi ha ilong park pen ke pangtherasai pangching ponsi langroi suding pangther pono bangso ke pangthara sai chitia chikloni phai krip hopen pangcheng si priya chikloni phai hinian ington pon popusi Karbi Anglong DC Madhumita Bhagawati pen ningjepon jongpon mekedam tanga porseta me Diphu Bazar Committee lo charia song lapet pregjam hamphanga song tumta pangthir pon bomsi thekpono bonta isi ningduk meme alama bangke lang alon kidojot hai ilong park mate Diphu langroi ke pangthera tumsi ki unma mate ke patera tumsi ki unma po kache bai ason ben jasmet pet lucky langroya ko ke do prong atumsi ke ter ke era hormo langroya lo ke wardam atumsi ke ong puta chirok togara tumpen chethan po lasila puson claim klede jia phan pini bangso ke pangthera saelong kachetong atumpen chunengri pedopon pini bangso wall reward dearni
Langroi ke pangthera Sayalong MLA BDS England, Karbi Anglong DC, Madhumita Bhagawati, Lumbajong MSc, Johnny Timo, Diphu Municipal Board Engineer, Diphu Municipal Board Ward Commissioner Anparta, SHG, Atum Chetong Dunsi, Mason Pen, Sai Pichun Pon. Diphu Panel Sonterang, Karbi Hills Live. জানো এই ৰিভাৰ ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ যি স্বচ্ছ অভিযান চলি আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে টাউন মিউনিচিপালিটি ডিফু মিউনিচিপালিটিয়ে সদায় এইকেইদিন স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ আণ্ডাৰত আমাৰ স্বচ্ছতা চলি আছে আৰু এই যে ক্লিনিং অফ ৰিভাৰ আচলতে স্বচ্ছ ভাৰতৰে এটা অংগ যে ৰিভাৰসমূহক আমি কেনেকৈ চাফা কৰি ৰাখোঁ আৰু ডিফু ৰিভাৰ আপোনালোকে ডিফু নদী আপোনালোকে জানে ইয়াত 2.8 কিলোমিটাৰ ডিফু টাউনৰ মাজেদি পাৰ হৈছে আৰু এইখনক চাফা কৰি ৰখাৰ দায়িত্বটো আমাৰ সকলো চিটিজেনৰ গতিকে মই ইয়াৰ থ্ৰুদি সকলোকে এপিল কৰিম যাতে নিজৰ জেগাৰ যিখন ঘৰৰ ওচৰৰ ৰিভাৰ আছে তাত যাতে একো ইয়াতে ডিফু নদীত যাতে একো তেওঁলোকে লেতেৰা জাবৰ নেপেলায় আৰু সেইটো কাৰণে মই মিউনিচিপালিটিকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকে যাতে ভিজিলেণ্ট হয় আৰু মানুহখিনিক যাতে প্ৰথমতে এপিল কৰে আৰু আজি এই স্বচ্ছতা অভিযানৰ ছাকচেছ আমাৰ NULMৰ যি আমাৰ সদস্যসকল আছে SHG গ্ৰুপ আছে 400+ তেখেতসকলৰ দ্বাৰা এই স্বচ্ছতা অভিযান আজি চলোৱা হৈছে ধন্যবাদ আজি কাৰ্বি আংলং নহয় অসম বুলি নহয় ভাৰত বুলি নহয় গোটেই বিশ্বতে যে ৰিভাৰ ক্লিন ডে ৰিভাৰ চাফা কৰাৰ দিন কাৰণ নদীৰ বহুতেই এই নদীৰ পানী খায় বহুতেই ইয়াৰ নদীৰ পানীয়ে কাপোৰ কানি ধুৱে কিন্তু ইয়াত লেতেৰা কৰে চাফা কৰি ৰাখিব লাগে এই চাফা কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এই এৱাৰনেছটো এইটো কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই স্বচ্ছ ভাৰত যিটো মানে কি কয় আদৰ্শ দেখুৱাইছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল নদী বুলি নহয় সাগৰতো মানে খুব লেতেৰা মানে কি কয় প্লাষ্টিক সেইবিলাক পেলায় তেখেতে নিজে ওলাই পেলাই চাফা কৰে সেই হিচাপে আজি অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টতো সমগ্ৰ অসমত নিৰ্দেশ দিছে যে অন্ততঃ এই ৰিভাৰ ক্লিন ডে সময়তে স্বচ্ছ ভাৰত হিচাপে এইটো চবেই আগবাঢ়ি আহি এৱাৰনেছ কৰাব লাগিব লেতেৰা ভাবি থাকিব নালাগিব বিশুদ্ধ পানী খাব লাগিব এইবিলাক আপোনালোকৰ ওচৰত এপিল কৰি বা অনুৰোধ জনাই মই ধন্যবাদ বাইদেউসকল লৈ লওক তেওঁলোকে কৰি আছে Ingdeng thongke prai CJet KYF farman dena rongke CS juna hinpen tirika mamai kisengpon jutang jubat lapen lamet lam jonga farman aningkan wanga son thakta Karbi risonim soronga je misen meat pen kepechon pon thekji aphan pura non kiwang bom priya chiklo ingdeng thongke prai si Karbi risonim soronga je katalon ponji aphan dena rongke CS habaramai sa hemalong tirika mamai kiseng ponamai piman pon Denarong KCS hawaramai hinpen patir pipon si ingdeng thongke braisi karbirisu nimsurongaji mesen meet pen katalon ponji aphan tirikamamai kising ponamayelong Denarong KCS jonamai pu sarthi terang kachari ponamayelong kongchunbang Raju milik ahinpen alhi ke pachiniapor en ponsi mai pangchengpon Bangso mayelong lamet lamjong lapen jutang jubat aparman karja pon thip lapen saya muke klem kidam mesen meyat pen kepijun ponji aphan chingki chithan pedopon halapu non kewang bom priya chiklo ingdeng thongke praisi karbir sunim surongaje mesen meyat pen katalon ponji aphan terika momai amai phu arpu KAC EM Retasing Hiaphan Arpu Pekpon Lapen Kong Chunbang Dharam Singh Kro Lapen Dun Maipu Arpu Sukuram Bay Lapen Dihin Rimbang Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Lapen Pachithang Maipu Bikram Teron Lapen Chunbang Rajib Beatumaphan Arpu Pekpon Bangsu Terikama Maiki Singpon Amayalong KCS Central Committee Pen Bimal Ronghang Lapen Denarong KCS Hawaramai Bidisar Mohendro Terang Pansing Kro Lapen Denarong KCS June Maipu Sarthi Terang Kong Chunbang
Raju Milik lapen Denaro, Town Committee Chairman Prodiping T lapen, KAC, Tourism Department Board Chairman Dharam Singh Kro lapen, Sukuram Be Pencheng Lamer Lamchong lapen Jutang Jubat, Kaching Honabang Pubang Piatok Chitong Donsi, Insam Jinpen, Mai Pichupot. News Text Report, Karbi Anglong News. Langlokso EPHLC sub-branch abitung atuma hinpen Langlokso Cooperative Society lem salong Jiklo John Ratatuma Phan sang pipon pedada pathak pherang kiamai kang nipon Chiti ni phaing kora pliarni Lakha Kripli Korkanthi constituency ke parlo Langlokso hawaralong Langlokso EPHLC sub-branch abitung atuma hinpen pherang kiamai kang nipon along kaning jepon lake kedamtang July mate jakhong po jiklo Langlokso Cooperative Society lem salong raratum aphar manasang chupang lim detsi sang ron pon pedet pusi ning jepon Samilang sopen long morning ti Karbi Anglong News. Ini tarik inquiry pli arni ladak Langlokso hawa EPSRC pen EPSRC brand pen gerangke abutung pan kecupapon lapam lo alang lutung pan akiro pipar pik lo anak helo pen alang lutung bang pen apot nasi gerangke tung pan kecupapon alam the aputak lahan lo nilitum Langlokso hawa isi EPSRC atung mingkiduk pen nilitum mane ningki dukpen itum nilitum rat kilang ponji mate rat aphan kimatha pen jok pini Langlokso dak marketing sitame nilitum kithek onlong mate achiklo jon bang pen sang pipon nangya posi sang pipon pedalo July achiklo bangke la so puthak si nil tum pini ladak press meet kidu la sila bang so puthak la hanlo additional fund available maladak Langlokso marketing alem society tu la sila cheklo yon aphan sang ki pipon peda da bangke nili tum ning duk piklo la salang li tum phan marketing staff sor phan stame tuning rilo la bang so July cheklo phan bangke non ki bang thuya cheklo Pia hutsi angko pipon rakyat nangi lasi ni tu puslo lasi ahok pet pen ke tuning rilo ni tum EPSRC brand hoi pen Langlokso brand hoi pen ke tuning ripon ke lahen lo July chiklo phan la non ke wang ja chiklo hut ki pipon ja hut sang pipon rakyat pu pusi ni tum ning thelo jong si pipon pedet bolote nilitum ington te lang labang so apres mi ke doji ni tum ington te an so se ni tum parsik thuji lasi Langlokso lemos or bhanstame tuning rilo alang litum that develop piklo Langlokso ko an ka develop Langlokso a lemlo develop piklo ni tum ta ningarong lo sitame la chiklo jon sang pipon pedet July chiklo pipon pedet bangke nilitum ning duklo lasi akarta non nilitum do ladak July chiklo isu sedat la bangani tum theklong lo lasi July chiklo phan bang sang ki pipon ja phan bangke nilitum pen upus lo alang litum pipon vek nang po lasi nilitum ning thelo additional fund la ke alang litum dowe no hop pestami adjust la bang so every month la phan sang pipon nangi la pen July chiklo sang jong sinang le dat pulote mo hala so no hop pestami ka adjust pon apana bang alang itum chitu ut la so puthak sinil tum pini ning pung pen EPSRC ya group pen hoi pen itu ki upos lan lo dolang la si Langlokso lemos or phanta tuning rilo la dakar Langlokso habar ke Karbi side ke Karbi side din jong si pameme pute itum kosom si Karbi hiyan itum kachirai kom unala la si alang litum phaning duk piklo mesen pen claim ponang popusini tum EPSRC brand hoi pen nitum upus lo grane dinda tangka ko alo ne long lo nitum chini lo
alak 25 lakh ne am ne long lo sitame alang litum la chiklo jon asang nang ke lilian ta adjust ni additional fan alang litum chibi bidet lo mante dak marketing pen chenglok council alang litum lo lapen assembly alang litum lo central alang litum lo ente la dak chiklo jon sang ki pipon dia jak konga bidet lo alang litum la sinon ke wang ja chiklo ke la chiklo jon July farman ta pipon bek po pusi nilitum ning thelo la pen pipon pe puten nitum la so press meet ke do nilitum import de lang lok so hawar ta kame la lo hawo dilan si subject isi la accountant alang li sonro rong pis tame alang li dak marketing along mesen account